Zato što hoćemo da napravimo koktel od rakije i to specijalne rakije Travarice. Da probamo. Da. Kako ti to? Čekaj samo da ga pitam nešto. Čekaj, neće A da, ne mogu sad. Moram da... Kolega, radimo. Radim. The fuck is this link to something? You're on YouTube, my friend. Oh my god. Idemo. Dobar dan, kolege. Dobar dan. Dobrodošli u novi video. Moje ime je Marko Ševes, kolega Đorđević Ivan pored mene. Dobar dan. Ovaj video možemo nazvati eksperimentalni video, zato što hoćemo da napravimo koktel od rakije i to specijalne rakije Travarice. Da. Samo imamo ideju šta bismo hteli da napravimo sa njom. Nismo sigurni da će to da uspe, tako da ćemo biti jako iskreni. Znači, mi trenutno hoćemo da dođemo do recepta. Ne znamo da će ovo da uspe. Palo nam je ideju. Ispred sebe imamo impresivnu Travaricu, impresivne destilerije Plazinić. Potpuno se slažem. Da. Gospodin profesor Milan Plazinić je malo leći legenda rakijske scene. Svi njihovi proizvodi su vrhunski, tu nema greške. Ovo je samo jedan od njih. Ja verujem da njemu nije padalo na pamet do sada njegov proizvod uđe u ovakvu nekakvu priču. Nadam se da neće da nam zameri. Znajući njega neće nam zameriti, bit će mu to interesantno. Tako da ćemo mi da probamo. Hoćemo da napravimo Jerica špric. Šta je Jerica špric? Jerica špric je omaž na Aperol špric koji je jako popularan. Aperol špric je piće iz Italije, napravljeno od likera od naranđane kore, znači nešto što je jako herbalno, jako interesantnog ukusa, koje se ne pije se skoro čisto, skoro nikad. Retko ko, ne znam da je poručio neko Aperol čist, retko ko to radi. Travarica se pije čista, ali nije prvi izbor ljudi. Svaka, ne znam koja pored osoba bi izabrala Travaricu, a koktel od Travarice, barem meni, nije poznat. Tako da ćemo mi da probamo sad da vidimo kako bi to. Nemamo smjernice tačne, znači ne znamo šta ćemo tačno da radimo, nego ćemo da napravimo prvo osnovno onako kako Aperol ide. Aperol je poznat, to je Travarica. Plazinić. A Aperol je poznat da ide po tome 642. Tako da ćemo mi prvu verziju da napravimo takvu i da imamo šta će da se desi. Bićemo jako iskreni, znači ako nam se ne sviđa, rećemo da nam se ne sviđa. Ako dođemo do nekog recepta koji nam se sviđa, onda ćemo napravimo malo ozbiljniji video sa tačnim instrukcijama za sve. Ovo je znači čista improvizacija. Da probamo. Da. Kako ti to? Preozbiljno. Preozbiljno. Preozbiljno, da. Ićemo... Da probamo sa 30, pošto je to ipak intenzivniji alkohol. Od Aperola? Od Aperola. Znači idemo na 0,30. To dodajemo prvo u čašu. Ono što će mnogima teško pasti je onda dodamo led u rakiju. Nije uobičajeno? Da, nije uobičajeno, nije standardno. Onda obično posle ide Prosecco. Prosecco je prešao vino iz Italije. U nekoj 0,06, znači otprilike duplo od toga što je bila rakija. I onda ide klap soda ili ti kisela voda ili tako. Boja, jako neutralno, meni više sad posjeća na neki Hugo. Hoće da dodamo odmah neki pil, neku naranđicu, a? Pa rekao bih naranđica bi možda tu legla fino. Da vidimo šta će da se desi. Miriše, pa mogu reći da miriše. Bićemo iskreni. Po mirisu bih rekao da mi se dopada, sad da je to možda naranđa. Da, možda je naranđa. Ajde, probaj ti prvi, pa ću ja. Ajde da vidimo. Samo budi iskren. Tražimo recept, ne znamo uopšte šta se dešava. Nemoj da mi kažeš šta misliš, probam prvo ja. Odlično, samo malo nečeg slatkog fali. Da. A meni se sviđa. Da, dobro je. Moje što sam mislio.
vrlo sveže. Dolaze lepe note iz ove travarice, su odlične, pošto smo pomirisali prvo travaricu, odlično. Odlično, čovječ. Malo se javlja i narančica tu okolo. Jel bi dodao nešto slatko ili ne bi? Pa možda, neki tu imaš neki, stavite neki pire, šta je neki? Imam pire, da. Sem. A hoćeš... Možda bi mogli da, možda orange bitter, zna? Ili bitter sa A ja običnim. vidim, imam bitter od šljive. Ajmo, pa šljiva naša, daj probamo šljivu malo. Ili da dodamo prvo limun pa ovo. A limun će odnese previše u Pa kiselo. limun će da ga ukiseli, a nećemo kiselo. Evo da vidimo šta će sad da kaže. Ajde kolega, sad bih prvo probati. Ajde sad ja. Meni je možda bolje bez bitera. Pa i meni. Izgubilo je Da, malo je sad svežinu. Da. Pa mislim da je bolje bez bitera, definitivno. Možda 0,5. Misliš? Pa ne znam, možda... Biće mnogo. Probiće alkohol. Da, možda će. Falilo je samo nešto slatko. Nešto možda malo slatko ili možda nešto slatko, gorkasto, nešto tako. Mislim, možemo probamo sa mangom, ali onda ukus možda dodam. Da, A malo. mogu dodam simple sirup. Onda neće biti dijetalno, onda dame to neće da konzumiraju, ali ukus će biti... Mislim, meni je ovako, bez ovih bittersa, bilo odlično. Dobro, za sad glasamo više bez bittersa. Bez tako? bittersa. Dobro. Mislim da ko voli travaricu, da će mu se dopasti i ovakva neka varijanta, jer imaju Ma note... ne mora da voli, da. uopšte nema više veze s tim, da si nekom dao da proba, Da, pa ne ne. bi A znao meni, šta je. recimo, malo onako ima taj nekao ovih nota onako u pozadi. Dobro. Znači, šta ćemo sad da probamo? A ne znam da probamo sad sa mangom, da probamo malo, Ajde, malo slađu. Malo samo slađe. Evo su nam kolege. Će da upadnu u kadar ili neće. Pa je to Benjamin? Benjamin i Andrew. Andrew, čekaj samo da ga pitam nešto. Čekaj, neće. A da, ne mogu sad. Moram da... Kolega, radimo. Radi. Sad sam dodao malo više. A možda malo više travarice, Dodao sam travarice, malo više. touch manga i... I klap soda. Andrew, come here, man. Why would I want to come near you? You're gonna be You wanna famous. be on YouTube? No, I like Yes. You will be famous. Come here, man. How are you? Stand you. You have to help us. We're trying to make a little recipe. Are you mixing mustard? No. No, not really. Not really. Mango? Come here, try it. No, don't tell her what it is. You have to try. Why? I don't drink anything apart from beer and coffee. Excellent. This is not beer, this is not coffee. I don't want to hold on. Give me a small, like a little glass. Just a little sip. What is it? Yeah, it's Can you pass us a shot? It's like a... What do you mean a shot? Hey, Mr. Benjamin. Without spilling it. Go on. Take this skill. That's good. No, it's good. Thank you. How are you? We're making a little video. Come on, Ben. Yes. No, you're good. Come here, We're man. having a romantic fucking twos up at the bar. Try it and... I've Yeah. never seen Ben smile so much. Tell us what you think. It's nice. It smells a little bit like No, be honest. I don't drink spirits. Tastes like. No, this is a cocktail now. I like it because it's not sweet. Yeah. Yeah. It's nice, refreshing. taste. Yeah, I can't put refreshing. my Yeah. I think it's finger missing. on it, I what think it it's is. missing something. Yeah. It's missing a zing. You think it's something sweet or something, No, just a kick? What is the flavor of this? 'Cause- It's like a herbal rakia. ah, Yeah. Herbal, but we're trying to make there's something. for me. It Yeah. needs something to lift it. Yeah. To live it with what? With Well, acidity whether or it's with... more- well, either or, but it needs. For me, it's quite. it could It's be flat. sweeter actually. You could make it sweeter. Could be sweeter?
A little bit sweeter or a little bit zesty or something like tangy, Maybe something. it's spicy or more sour. Try this one. You like this one more? I do like that one more. Yeah. That was the first one without because mango. you don't like sweet at all. So this is more you, right? You don't drink spirits either? Only wine and... Ben ti jednu konjak čašu. Just beer. Only beer. And don't ask me questions about beer. I like beer, whatever kind of beer. Yeah. Don't give me pale ale. I like lager. No Seems pale ale. like a Miller Lite type. I don't know what level of insult that's on. Yeah. At least it didn't say Hey, Bud to Light. the it's British light man. and it's American beer. Yeah, It's quite insulting. You know, might know my I like this favorite. one more too. Yeah. You like this one Yeah, more too? more than with the mango. Yeah. Yeah, we feel the same. Yeah, I think. Yeah, I mean, this is that so? Is that your Serbian stuff? Yeah, this is like herbal. Yeah, do you grow mangoes in Serbia? No. No, So why would you put fucking mango in it? you're doing the cocktail thing. I like Yeah, it. but- You're just trying. I think the mango ruins it a No, little. but Yeah, what it's- sweetness do you I have? thought it's No, gonna we just lift up tried, a we little just bit, tried. Yeah, but what they juice- just what do you flattened it out produce like. this juice. What the fuck No. is linked Way or more something? What is interesting. it? You're on YouTube, my friend. Yeah. Oh my god. You 12? We can come back later, Ben, and go like, Dobro. Dobro, eto imali smo. Eto, imali smo nešto neplanirano, ali što se mene tiče odlično. Odlično. Morat ćemo titlove da stavljamo, kolega. Da li će Nemanja se buni zbog engleskog? Ne. Nećemo, ovo je bilo spontano engleski. Ali dobro, dali su nam, u principu su rekli isto što i mi onda. Pa ja sam mislio da će ovaj mango možda malo da ga, ali u principu samo ga je onako uravnao nekako. Ma ne, uopšte mu ne Ništa. čini uslugu. Da, ništa, samo ga je nekako onako ga malo ga je upropastio. Radni recept za jelica špric je, a zašto jelica? Zato što se Plazenić proizvodi na obroncima Jelice, selo Ja. Premeća. Ima ona divna pesma Na planini na Jelici. Tako da ćemo da radimo oma što je pesmi i kraju gde porodica Plazenić proizvodi ove divne rakije. Znači, Jelica špric, za sada radna verzija 004 Travarice Plazenić, 006 Proseka i 002 Klap sode. Da. To bi, Kisele vode. ili kisele vode, što je ovo bolje, Klap soda bude Klap soda, malo Oštrije. gaziranija. Probat ćemo to, ne znam da li probamo još jednu sa limunom, mada limun neće ništa da uradi. Ha, možemo da probamo, ali mislim da ja sam mislio stvarno da će mango malo da ga... Ništa. Zvanična verzija, Travarica Plazenić 004, Prosecco 006, Klap soda 002, dosta leda, jedan pil naranđene kore, služiti se dosta ljubavi i osmeha. Tako je? Uživajte uz koktele sa rakijom, zato što je rakija piće hedonizma, a ne alkoholizma. Uzdrav, živi. Gasi ga, brate, grdo je.